تەوی گۆ نرخێ دۆلار بەرامبەری لیرەیا سووریدا دکەوە لێ نرخێ کەرەستەیان وەکی خۆمایە. ئەڤ هەڤۆک bi berdewamî ser zimanê xelkên Rojavayê Kurdistanê tê gotin. Bavê Alan li gel du zarokên xwe rojane nêzî 12 dimjmêran di vê dikanê de kar dikin. Da ku debara jiyana xwe bikin. Bavê Alan dibêje ku tevî vê bihabûnê lê derfetên kar jî kêm dibin û ev yek jiyana xelkê aloztir dike. خودين ها زورية تدبيني أم شارحة من أزو ودزارو كيما من فيديو شغلين وحتى قو أمرو روج قدي يعني قلنا ولا حتى يصبح زيون حتى ساعات نهدي إبارة حتى قو دبارة مدبي وكعادتي يعني كأولو ملت وقوم عشتك باك يعني إدارة دبي بجهنك هنا زحمتينا ربطكنا كان يمكن هنك هنا كسواي كارتنا هنك هنا نقصان هن او زحمه جواره قال لك زحمته وجه هنك اريكاري هنك كسكاري كاري وانا كن وارك زحمه درباز بن يعني گازنên welatiyan ji ber rewşa aborî her berdewam in. Tevî vê qerbaliga li bazarê lêkirîn qelse. Xelk dibêjin ku tiştek nayê kirîn û hemî cûreyên keresteyan buhane. Jiyan bi zehmetî derbas dibe û care jî ji rewşa xelkê re tune ye. جباري خو قديمه ماشي وكان كام يهرم كده وطني خدان وجباري مي خدي بكن وجباري مي سي چار شغله بكن يا يبقد ويا ناقد دش بهانا يعني إيرو قطعة قالك بهابونا كقطعة كمواد غذائي زحمتي قالك وخاصة أب مسألة أبي وكهربيجي يعني قالك عالم عادي واكري براست يعني نفسياتي عالمي قالك تعبان نسأل عليه اقتصادي خوارن خوش هر امریکا بخون چما وقتی که ما خوار ام استمرار ناکن ام پیش نامشن زو ام بارکن باستن خوار نا خوش هر تنه اویک بس اداره جی ها به خدا نما اداره جی دبی و که اکبر مسئول جی بسکر زی سر خدا اینو کو صاحم برا صاحب کو غلط بمجي بلا بيت غلط كله تكذب Rewşa karkeran ya herî zehmet e. Kargelekî kêm e û kiriya destê wan jî pir arzan e li gorî nirxê dolarê Emerîkî. Tevî wilo jî zagona mafê karkeran tune ye da got mafê wan biparêze. Xelk doza çareseriyê ji vê rewşê re dikin ji ber got nema debara jiyanê dibe. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamşlo.